Gagayam, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sa triko san napod no nagan, tintay patangatangay drama itangam, sakbay na. Hello mampay kan ni Miranda MJ, kan amin nga Abraham family dita San Mateo, Isabela. Kastamatan kan ni Verna Francisco, kan Roxanne Carig dita Taiwan. Kastiman tikunani kab sa triko. Dear manang biyanang, idagad adalakpay kastauna rigat mi itiinak. Ket ninanang kula unay ti pakasyak ta uray baketen, ikarkarigatan na payla timanggad, tapno adala pagbayad ko iti pagadalan mi. Adamat ikit kung ada mabalin na iti biyag, kat pasaray iso ti asitgan mi, nukas jay amagipit kami. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anyat gagara manang mila. Umayak ko maumutang iti kwarta, mayet ading ko. Di mo pala nabaybayadan tayo mo na nga inutang mo. Ita umutang ka manan. Agbayad ka pa'y mga umuna atap na damanan ipautang ko kang ka. Di ka madanagan, tabayadak tumulaeng ading ko. Sana gaputan na sing petak kat gun-gun dawayan dakmeten nga utangan. Amuyo kumamot at ipagpatinggaan nyo. Kwa. Pangusaramaya iti kwarta manang. Pagbayad ko man ni Elias akaanakam iji pagadalan, ading ko. Apay, anyat yer na naya. Graduatingan may sa semester laengen graduaren. Kastaya. Mala, baunam dito'y balay takasaritak man. Tapnosan kan ngag problema iti pagtuition na. Siya kaun, timang paadal kan kwa na aging kang aggraduar. Ibaklay ko amin ang magastos. Ha? Agpaiso ading ko. Wen, isabaw nam dito'y balay di anak mo, manang. Naimbag nga orasyon, ti. Agmano ak. Ala, agtugaw ka, Elias. Agyaman na kanti. Pinayaban ka, taday singasing ko. Marigatan ngamin ni nanang mo amang paadal kan ka. Isoan nagdisnudo akasyak timang tulong kan ka, Elias. Ha? Agyaman na kanti. Italang mat na medyo marigatan ni nanang. Awan nga ng trabaho na. Naimbag iti dapat trabaho na tas saan kami unay ang marigatan nga agbayad iti pagadalan. Ay kapagadalan ka ngam iti may sa kondisyon, Elias. Agnaid ka dito'y balay. Ha? Kaya't ka bantayan, bayat ti panagadal mo. Isung agnaid ka dito'y. Kaya mau? Ay, no siyak. Kayat ko. Ngam kasaritak to pa ni nanang ante. No, palubusan na kung saan. Nala, angam si ka at agdesisyon iti dayta. Tadan nakam mo. Saan kan nga ubing, Elias? Kat addakan ka anya ti desisyon mo, anak ko. Da kayo ngamin ti pampanunutak nanang. Awan kadwayo di ti balay. Di nakpakadanagan, takabaulak ti bagi. Ken napigsa akpay, anak ko. Aramidem latan ti kayat ni antem, tapno matulungan na ka. Ket maragpat mo ti arapaap mau, anak ko. Inak agiskwela nanti. Nadoy ti kwartam, Elias. Kan tay bayad ti tuition fame. Bayada kaon. Daytoy. Agyaman na kanti. Naimbaglakit din tadda kayo. Kunaklakit din o jakon maituloy ti panagadal ko. Wen tanasing petak nga men. Amok ti tumulong ka nagiti awanan nakas kada kayo. Naparaburak. Sa anak ana imot. Kan naasiak iti pada katao. Malala, mapangkan. Tarimaanam tagiskwila. Di ka makinubnobya. Awan iskwela ni Elias ita. Apay no pagawidam ta mapanamot kitaan jay inana. Mapanamot tulungan iti trabaho iti balay da Itian niya pa'y laga pong agawi di jay. Dito'y mati pagtataudan ti kan kanon kan pag-isiskwela na. Ha? Siyak timang tultulong kang kwa na, Mario. Siyak timang papaadal iti ka nakak. Isa dito'y tirumba nga pagtrabahuan na. Urag laba ka nagdalus lang dito'y balay. No agsasao ka kunamot lang sika tinang paadal ken kuana manipod first year college. Ket iti maudimot la semestre na makatultulong ka ken kuana. Ay kadak laba nagdaytan Apay no awanak, may tuloy na ayat ipanagadal na. Ha?
No awanak, maragpat na ayata rapaap na. Awan na. Agbalin nga istambay no awanak nga iki na. Iso masapul nga muna bigbigan ti utang na naimbaga nakam. Ay anyan, kundi tulong ka, ngam kastamot gayam ti kapanunutam. Panagin ko na lang na itangar aramida no kasta. Panagin ko na asasawa mo, Mario. Di ka man naging lalaing, tawan amaw. Nalalaingak mo lang nga adayong amsika. Naigimata nga kiti pantalon, t-shirt, kan sapatos mo, Elias. Kan adapay chinilas kas kada brief mo dita. Ay, hala, naggastos kayo pailangan ti. Kedaan mga minan dagiti us-usaram abadong. Iso ngayong gatangang ka na. Kastuyak nga min, kaanakan. Naasya kiti pada ka tao. Managtulong nga. Mas asyanak nga min ken ka. Ay, agyaman ak nga rodaan ti. Nakababain pa yun kada kayo. Ay, mamati akla unay nga min iti ibagbagada. Ano mang ted ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Iso apatsyak nga danto dakkel agrasya sumangbay kanyak. Kat amok, ababaan matlakan ka dayta kaanakan. Ha? Nalaing ka, iso nga mo ka mawatam ti kayat ko asawan. Malala, idulin mo dayta, tapno daw usaram. Usaram ka no bigatan na, uray ta brand new mga dagita. Mayet, adeng, umay kumanbayadan tay utang ko. At damat naganan siyak iti panaglaklakok iti nateng. Iso nga agbayad akon. Apay nang usaramaya iti inutang mo idi kanyak. Inayon ko iti pinagtuition idi ni Elias, adeng. Mano ka din tay na utang mo kanyak. Nalipatak pa yun gapot kinabayagnan. 4,400 pesos, ading ko. Aya, nalala saanan, di mon bayadan. Uray tay no sarmo jay ka nakak. Tulong kon kan kwa na day jay. Ha? Ay ala, nakababain mo't ading ko. Basta di mon bayadan day jay. Takayat ko atulungan jay ka nakak. Ni, nakaskas ka awante. Itamang pa adi na inawat ti bayad yung kang kwa na. Kat sigud mo't adi na maiturturugan day jay. No anda makautang kan kwa na. Tulong na kano ijay kasinsin mo kaanakan. Naimbagman, nakaamiris siguro nanti. Nakaimimot pa'y dayjay idi. Numapan kami umutang, nagadua sa una. Makangag kay tagkakasakit a sarita. Ngam di mga rudag pautang, nukwa. Kasjay na nga ruday jay nga antiyo. Ngam ita, disnudo meten anang tulong kiniinsan mo nga Elias. Inayaban na meten ijay balayda. No kaano maadandanin aggraduar ni Insan Ilyas? Santo kundi tulong kang kwana. Last minute mo nanti mayit. Kunak nga rod nga oray saan kuman. Nga mabainak mo't. Tanagdisnudo mo't amang tad iti tulong. Iso abinaybayan min Kita man umanaykan ka dahi abado. Islaks kanto'y sapatos, Mariaw. Nay, puraw apulaw kan nangisit nga slacks. Kan nasilap ang nangisit ang sapatos mo't lagita. Wan, ipadas mo. Tanusan nga umanay, mabalin ko nga isukat. Pangusarak ka lagita aya. Kat amumbay ta sa anak ang mahilig nga agusar iti kakasta. Usaramin ton graduation ni Elias. Taday to'y mati usarak. Kita, achichilap ti badok. Apay, kaanaw ti graduation na. Inton umay alawasan. Agpipicture tayon to. Iso masapul na pintas mati badot Tanay, agpagraduartan. Sos, agraraman kamay. Si kaayat agpagraduar kat di kabagis mo may. Nimilakit di at ipagbadwam iti kasta sana si ka. Siyak nga rin ti mangimart sa kinilias. Ta siyak tinaggastos iti pinagadal na. Ay na, agraraman kamay tabak-bakitan. Dandanin aggraduar ni Elias idi nagdisnudo ka at tulungan. Isa di mo sa unti kasta.
Nagsasao ka, kung namit lang si kaamin tinaggastos para iti panagadal na. Kat iti maudi la semestre at imulong ka. Di ka mama sumanao. Dakkel mabanagan adyan ay tulong ko. Ipadas mo ki din day ta, tanubasit inakisukat. Isublimkit di dayta, tajak usaran. Ag maungak tulaangan kan t-shirt. Isublim dayta, taigatang mo iti pagbadaw jay kabagis mao. Isaw, tirumbang agpurma, saan adata? Kasanungay na nang, ipapilit mo't niyan timayat nga iso timangimart sa kanyak inton graduation ko. Ala, anak ko, pagbigyam latan, tapno awan rire. Ngamda kayo ti kayat ko amang imart sa kanyak nanang. Tada kayo ti pangisagutak to iti diploma. Pagbigyam ni Antim, tamangan nugumura, kat aduman ang maibagbaganan. Amumutan na ijay nga Antim, anak ko. Nana? Sana bale, ta Antim mo't, kabsat ko day chay. Awan sabsabali, ken natulungan na ka ni Antim para iti panagadal mo, anak ko. Ay na, maragsa ka nakparaken ka, Ilyas. Nakalpas ka malangan iti panagadal mo. Agyaman na kanti. Agyaman kami iti adu at ulong mo, ading ko. Awa, nawan problema. Kaya't kung kami na makaadal ti ka anak ka. Tapno mo makatulong ka datayo Inton nakapsot tayon ka ba guys? Aywan, agdiritso tayo ijabalay Nagpaluto ak ngamin iti sagana ni Ilyas sa naggraduar. Ay na, naggastos ka pa ila, ading ko. Uray saan ko man? Anyasan? Agsilibrar tayo mo Agrambak tayo. Nagpaparti ak iti dua baboy, kan 5 akaldeng. Agawid ako nanti. Nay, apay nga agawid ka, Ilyas? Itatan na kagraduar kan, agawid kan. Panawan da kamen. Inlakpay tulungan ni nanang iti balay nanti. Ay saan anakan? Agtalinad ka dito balay. Ay, alakdam nga agawid ta ka anak kamayay. Awan karbeng nga mamang lapod kan kuana. Apay, si kaayat ti inana. Wana ang amsyak matinang paggraduar kang kuana. Elias Baraw, agawid kalatano kasta ti kayat mau. Kasapulan na kamit jay inam iji balayaw. Awan kaduakin katulungan na ijay. Agyaman at maawatan tak, Uncle. Ay, nalangarod, palubusan ka ngamne. Di ka mang liplipat kaanakan, wine. Oo, nanti. Apay kung malipatan kayo ngay. Saan to Apolos, anti? Kablawan ka, insan. Ngamin, nakapasa ka iti board exam. Nakastra ka dagos iti trabaho. Agyaman na kinsan. Dakkel akumpanya dyan naka-employa insan. Naimbag nga rod na nakastre ka kijay, insan. Dakkel siguro ti sweldo mi jay. Medyo lang, insan. Nay, umawawag ni Auntie Mayet. Sungbatak biit. Hello, kanakan. Kaano ti day off mo? Inton bigat, Auntie. Apay ka de. Ay, eksakto nga rod. Ada nga min impabuk ko apag-relaxan tayo. Napintas day dya beach resort. Nagpintas a lugar. Ag-relax tayo mo, Uray sagpaminsan lang. Ha? Ay kat wala, Auntie. Ibagam to kaninanang mo kaya namat ti umay barok. Kaya't na day jay, Auntie. Sige, taibagak to keng kuana. Sige nga rod, tainak mang tulag iti pagluganan tayo, tanay. Diyak pa'y na ipa-repair tay lugam may. Amangan no agpalya ijidalan. Owan niya, nag-enjoy ka mo lang, manang Mila. Ay, wala. Italaang manan ang makaumayak iti kastoy ading ko. Ipapas tayong tagpasyal. Habang si bibiyag tayo pa'y kabagays. Kakaiso na nga Daniela sa para treat tayo. Ha? Ay, iwang gaya, Elias. Ingkanto agbayadan, tanay agawid tayo. Naungputan ti oras tayo ditoy. Auntie? Sana balit adain down ko sa nga ribu iday. Bayadam tuntay na batian niya. Ha? Uwan, Auntie. Manot binayadam ijay na panantayo, anak ko. 11,000 pesos amin, nanang.
Anya, nagdakalan. Kunak ano ni Auntie ti agbayad, tay sumot nga ron tinagawis. Ngam saan mo't kayam? Angam sana balin nanang? Sagpaminsan mo't lakit di. Nagloko mat dayjay nga ikit mon. Di na nga rod impasigod asika ti agbayad. Kasanon no awan igem mo a kwarta. Alabayan yun. Sana bali ta nag-enjoy tayo. Wan mat kit di ngem kasla masaya nga anak mo't. Nagdakkel ti binayada manak ko. Sana balin nanang. Masukatan to iti ad-ado. Manang Mila, kayat mo tay daan akama mi kanila kay, ipadawat kong ka. Daan day jay ngam natibker pay. Awam pay dadaal na tanaiwanan anaimbag. Ha? Apay, di yu usarunan ka bagais. Saanan ka ba guys? Sukatan mi iti dakdakkel tani. Si Mewal mo't tanya asawa kidilim makayan. Kayat ko tay nalawa akama tapnusan kami man ngagdagdagkat kanila kay ikaw. Ay katsi ka Alaak ano di yun kayat tasayang mat. Nalangaraw tay patulod kunton dito'y balayaw manang. Nakitam jay insen ko kan kaladawan ti ka makaanakan. Wan Auntie, apay ka di dayjay? Nagbintasan niya. Kas jeti uso ita akama. Kakas jeti makit-kita kiji social media. Nagitay kama ti babak nang. Kan naglawa. Kas jay ngamin ti kayat ko akama Elias. Ha? Kayat ko agatangan ngam kurang matay kwartak. 3,000 lang amin jay kwartak. Ha? Ay, manot kurang na aya Auntie. Sagmamano aya di kama. 23,000 ti balor day jay akama. With kutsun day jayan. Ha? Nagninamat na Auntie. Nanginaangam quality. Kanay 3,000 mo tay kwartak. Nayo naman ka anakan. Sana bali, tanukas diya magipit kayo idi ka. Siyak matas asit ganyo pagpatulungan. Kanoray ta, siyak matinang paggraduar kang ka. Apay sana mabalin ahulugan Auntie. Mabalin angam nangingina. May mayat nukas na makalaka ka. Alaan ka anakan. Italaang manun mga gidawak kang ka. Awan pagidaan minurabi eh. Taintad kun kaninanang mo tay daan nakama may. Kwa? Anda ngamin your ornungak Auntie. Apay no mangkita tayo itinalakla ka. Ibagam no di mo kaya Tilyas. Ha? Apay akas takang ngay. E di pagad-adalang ka, amin na kasapulam, ipangay ko. Sana ka nagbalin nga imot kang ka, nga may tayo imutan na. Ha? Sana kasta Auntie. Ala. Sige, gatangan tayo ti ibagbagayo akama. Awan samot maururnong muna nako. Awan nga rod nanan. Takas na no. Tungkal sweldo, addan niya Auntie iji opisina. Tila ipagpagatang na. Una yun na di akabsat ko. Diak laing pagarop akas tagayam ti plano na. Mapagsusurot kung dagiti inararamid na iti kalabag sa nakaw. Ison samot akong ditulong iti last minute. Tapno adda karbangan na nga agdawat iti kwartaken ka. Pasensya kayo nanan. Paasig akabarbaro dagiti gamit da Auntie. Kat dagiti daan na gamit da, mapan ka na kayo. Imbes ada kayo ti igatangang iti baro agamit, saan mat? Awan problema iti dayta, anak ko. Gan maysa, awan hilig ko kadagita. Isuna lang tas ikati pampanunuta. Saan kan ama kaurnong, gapo iti kadadawat ni Antem. Nang? Ay, kati kayat na. Kanayon nga agawting. Kat si kamot ti ipasubo na nga aggastos. Agungat mat ngamin, no sana mapatgan ti kayat na, nanang. Anya nga taayat ti aramidan tayo. Nanang, adda hulugak alo ti ija lugar ti katrabahwak. Kukuha na amis mo. Mabalin tayo na pataktiran dahi jay, apama na maitid ko ti daon ko. Ha? Kat, kasanon to'y kalkalapaw ta dito eh. Panawan tayo na. Sana bale, tasan tayo mat adaga daytoy nanang. Apay, adda pagdown mo akwartam. Adda nanang. Parugyak ton tagi patakdari ti balay tayo. Tapno makaakar tayo na dagos. Wain kanakan.
May mayat no adan bukod yu alutay ken balay. Ken tapno adda pakakit kita amit isuldaw. Wan nga rodang kan, katapama na makaakar kayo ijay. Di yu ibagbaga kanya antim amayet ti address yaw. Tapno di na masurutan ti ayan yaw. Talaga adi nakasardeng dayjay adawat-dawatan iti kwarta no maamuan na ti umakaran yaw. Ha? Pudno nga asawak ni Antay. Jak kayat tar aramidin na. Pananggundawa iti kas niya nga aramid na. Iso apas pasensyaan nyo lakuman niya antimuhay. Siyak ti mababain gapu iti panang purpursana ken ka. Amang teniti kwarta ken kuana. Mangibabain dayjay nga asawa. Awan utang da na imbaga nakam. Agasam, pimanaw da adi nagpakpakada. Katimaday, jakon makuntak ida. Di mun amoy no napananda. Nukas tama lang, singirak amin na naitultulong ko kadakwada. Ay namayet, no kwenta anaimbag, nabayagan ang nakabayad ni Elias ken ka. Sumsobra pa siguron atin ay tinakin ka, ta kanayon mo mo't adawatan. Tunggal ag sweldo, dawatan madagaos. Ay, kurang pa day dya, bayad da kanyak. Di ka lagbaeng itikas nangar aramidag. Ha! Rumwarak mang kidi. Inak man nagdamag kadagiti sigo na karuba da ide. Ang mga namo dati makaranda. Agar arbais, rumor ka pailaan. Kadamo payong. Agpayong nga ka. Unay mo dagita aluganan. Didak pa'y mo't pagbigyan. Didak pa'y pabalasiwan mo't dita kalsada. Ay, Ejay, nawayan basit. Tarayo ko na, bumala si Wakit din. Anay, nagkalis. Tulok ka. Tulong! Tulungan dak! Bayaw, kumusta ni ading mayehet? Upirain da kano ti ulo na ipag. Grabe kano nga mentipan nakaipakpak na ilinaigalis. Anya, ay nakaasim at tikabsat ko. Wani nga raw. Kunak nga minasaanan arumwar nga nagpilit mag. Ala, ikararag tayo asapay lakuma, tamaagasan at agos. Kumusta, ante? Apay no mangangka, di mo alaan. Ha? Naggapo mo ijay Hawaii. Uncle, apay nga yakastamot na ni ante. Nabangi. Wani nga raw baraw. Kastamot tan tinagtungpalan na. Napukaw nan sang tilimbong ti panunot na. Ay, Kaasimat ni ante. may katoy. Gapwanan siguro dayta ti pan nakaito pati ulo na. Ala, uncle, no kasapulan yung titulong, di kay kumaagbain nga masidag ka na kami. Tas idadaan kami at tumulong. Agyaman baro. Napukaw nga rod ti ikit ko tilimbong ti panunot na kat kalpasan ti sumagmamano abulan, kimaro ti sakit na kat ison ti impatay na. Kat itadamatan bukod mi abalay itinak, kat nangasawa akmatan, kat adan bukod ko a pamilya. No pay kasta dalatamat iti puder ko ti inak, kat jakpulos binaybayan. Alakastan, tigayem mo, Rico. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Dakalayaman manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello kagayam na imbag nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani kabsat Nora sa napudno nagan tintay patangatang drama itangam sakbay na. Hello man pay kani Princess Ramos Tita Santo Domingo Quirino Isabela. Kastamatan kadagiti taga Poblacion Villaverde Nueva Vizcaya dita Purok Daya from Ray Mina kani Marilo Alcalde dita Hong Kong. Kasimanti ko na ni kabsat Nora. Dear manang biyanang, adaw gali ka mang lamang iti padak a tao.
Nasamak namin iti libre. Tadyak kayat ti agastos. No kas nga dalakad may kadagiti gagayam kan katrabahwa. Tapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Kunamat lang no afford na mati pumanasyar iti agdudong mga lugar. Amok tumatla ang agas-gastusan dyan ka nga asawa na. Apay, Nora. Itay ka pa'y asuman na udit ah. Kaslada ka apapam. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan? Wan idi kalman pa'y lang. Aya. Isumo lagayam at a cellphone mo latan at isang sangwam. Kita amat ngamin dagito ipupos ni Annabella. Adamanan iti may isang nga beach. Sino nga, Annabel? Diyan kaklase tayo di elementary Diyan nakapsot ti utak na. Diyan ka na yun nga nakatugaw ija abay ti CR. Ni Annabel amuse tayo, idi? Miyos ang tabad mat. Sika talaga. Tila malaglagip mo. Malakit din. Urno sumundagi taag kaiwara a papel di ta table mo. Tani asidagan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Ne, adamat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga mat Duma nga talaga ti asensado niya. Naalak lang iti hulugan natin, Nora. Dumamat lang adda bukod ko alugan, nakas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwana. Tanay, nakababae na. One mat kit di kakaiso na ana i-promote kamatan. Regalwang mat aday kabagim. Wan alisa. Kasi nga minalugan ni kayat ko. Tay ado ti mailugan na. Tapno anda pagluganan mi amin na kamang ti pamilya. Nukas ni nga daouting mi. Ngam, anya nga tano itis drive tayo datalugan mo, Joseph. Dalpasen, Nora. Naites driven. Sigamot, Nora. Tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manentirumwar. Toxic tumat ngamin iti opisina no kasto nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Bakit planuan nyo kaano tayo arumwar? Tapno baka pa-share tayo, mamay. Ay na, nakababain mat, Joseph. Sige, da kami timakamo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Ay katwa na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak man no dual daw kayo lang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo tenday taala umabado manakaw. Ay, nananang. Ag-beach kami. Ado ti tupis ngayon nala. Anya, apay, asino dagiti kakadwam. Dali sa nga gayam ko kan dagiti ka opisina. Isip bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaiso na nga libre. Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan nyo ijay dalan wano balunan nyo. Ay na, haanan nanang. Isudan natin makaamo. Day tala ang ngarod gargarot mo ti alaam. Awan itugot maun. Masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ate makamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayin adata nga share ko. Ay na nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pakasikuran, nanang. Sige, tani, madamdam akat adan di pagluganan me. Baka da pa'y malipatak no kasto nga sao kayo nga sao ito abay ko. Kitaam ka din ni Nora, Lisa. Madlaw nga gin-enjoy dito na parang tayo. Itay paya pumanikture. Nga rod, dila mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idin to taapagbiit tayo laang mo dito. Iso, matla nagdakkel di malita nga intugot na Taado mat gayam ti inalan akawus na. Aywan, agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam ti napanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala, di kagdanahag taibagak kadagiti kakadwa. Kapag bibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot tan ti bayad ti transient ang nagdagosan tayo. Ang Linora, adanadlaw ko kankwana. Manipod na kadanon tayo dito. Di mat pulos na girwar iti kwartana. Dahil tamot lag picture ti aramidin na. Kas kadag video. Ala, siya kung ti makaamukan ko na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture.
Puro selfie nga minanti na may akadagiti picture ko. Sige. Pinpinta sa ada pa ng picture mo kanyak. Kakaiso nang nabulod ko datanag nga nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph dahito cellphone nga aramatam nga ang selfie. Katuan na atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga ito nga banda niya. Kita man umayati po siyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo, tamang pili kan tulaangan no, anya timayat. Ang di ka unay agyad Oh, i-straight mo tabagim. Ay nadi ka agkubo Mang insulto ka, no? Amo mga sigod nga ko buwak. Pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. 1, 2, 3, smile! Sige, aramidom aminan akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga Rod. Aglag to akam pa idi niya, picturean nak. Sige, madamdama manan, tada pa ibang friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo itilugan, iso amang tag tayo amin. Ni, kunak man no libre. Isungarod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayong matan Hanakon nga iraman ita, tasyak matinang awis kanya na. Apay, nuhan nga gapu kanyak, ada nga taya pagluganan tayo. Awan, Apay anak kaw, kaslamot nalpay ta abaga managaway. Imbes anaragsak ka kumaanaggapo iti bets. Kaslamot karkaro ana stress ka anak kaw. Kasanumat nga min tatang, jegayam ko. Isuti nang ni daulo iti dayjay nga auteng. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Siyak lakot nga rin tinagbaybayad iti rumbang kumaabayadan na. Anya, ay naglukaw. Kunak nagbalbaliwan. Taagpada kami mo't nga adda trabahonan. Ngam kasjilat tamat gayam ti ugali na. Kaslakim maron sapay. Ay katsingiram to Apay nga ben nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga rin kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas niya man ang tiaramidin na. Baybay amaw. Panawan yukit day tap nagnakaw. Ngala, inka ginanan anak kaw. Tanay, madlawa na bambanog ka. Makita yun, nanang. Nagmamayat na ito ladawan ko ije na panan may nga beach. Ngam ay nakatupis ka laang. Kasanon numakita ti sa balid ay ta. Dato ito ibagbagada nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dya mga aglangoy. Kas kada ag jacket. Beach nga ron tinapanan me. Natural ang ag swimsuitak. Dagijay kakadwam. Kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagijay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang da amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, ag-diet ka ngamin mo't Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dengdenggan. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturad mo dun. Bagbagam to man ni gayem mo, Lisa. Tani, pagkakatawaan dan, gapoy ti kasta apos na. Urikas kasano, andamot latta panang sakit ko taagkakadwa tayo kat nga raw. Rum, haramat nga minan amin na kinarakaran na. Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga i-delete ko nga kat nagmayat tupay. Ng pagkakatawaan dakan, friend. Umapalda lang Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora. Kan ay na beach nga road dyan na panantayo. Natural nga agtupis da tao Apay nga dyan may nga kaklase tayo ide nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na.
Uray la makit kita ti kararuan na ni suot na. Ngam nag-ado matlata ti likes na. Nag-ado ti maayayatan no kas nga agtupis. Unam model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Na kaslamat nga imbagamon nga hangko nga bagbagay ti agtupis. Apay, dagiti lang nakukutong ayat ti agbado iti kasjay. Ay, awan Apay, awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupis. Kalukuan matdata nga ibagbagayo. Isaksakit ka. Tagayim kakit nga rod, Nora. Madimot tiriknak no kas di apagkakatawaan da ka. Iso ano dangganak, agyamanak. Ngam no saan, makamu ka. No siyak, hanak nga papektar kadagita nga tatao. Apay ko ma, asino ko madagita nga itibiyag ko. Kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanya. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubaraan tayo inton bigat. Kasta ya, kan? Ag-aw-awis. Ije ka numat na latak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kasta ya. Talaga nga baknang da niya. Agasam, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da ka numat lang. Iso nga kayat na tayo kano nga ipasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano na singatakan kwa na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-aw-awis nga rod. Sige kit din, mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masaduta. Kan may sa, adalakad ko inton bigat friend. Nakadkadlaw matngahan mo nga kaya timapan. Pasensya kan at talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talagang adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kit din nga kayat. Mapanta kit din, Lisa. Ay, mala. Panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat ngamin kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wan nga rod, Ay na, babalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga mintisa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang nana. Ay ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa'y ati mabalin na pagpasyaran niyo dito. Malangarod, ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa'y. Kita agdagiti dadumasa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sa nga ilin ni Rochelle. Wan, isa makumikom launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon ditoy. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa itoy. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalangarod, na kayon ti makamawan. Tatulungak pa iti anak ko mga sikaso kadagiti daduma sa nga ili na. Mabanda kay dag pa siya, Lisa. Ay na, nakababain mat akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta dito Kan amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyak te makaamu. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may sang aldaw itoy. Tauray umuna danton nga agawid ang siya kakadwata. Ay saan Makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji kamatan nga kadkadwa. Tadala nga rub nga nakaumay tayo itoy. Sulitan tan Again enjoy akmutan. Uwan angam dumala ang mataji agsorsor ta. Ado ti mapasyar itoy. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na iposta. Karwak man kit di nga surunan dagi jay na apal nga tataw. Kita akmanuhan nga dumakal nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakadwata, Nora. Pinanawan datan. Katbaybaya Imawag da siguro itay. Ngam awan mat ngamin signal ko itay. Haan nga bali, ta nakatungtong kun jay kerte kar ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawid? Kathaan pa'y, inton bigatan, tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklako da ito nga department store niya.
Wen nga ron, saan pa'y anangin na tila ko da? Iso nga ron nga ipapastan ta ag shopping. Kakaiso na nga nalaka ti magatang itoy. Guston to'y may sa t-shirt, kan pantalon ngay nalak. Ay, nayunak pa'y kanyak. Kurang pa'y dagitoy. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay di ta alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako may tinangin nga na. Tapno adamat ganan siyam. Gusto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbaya dun. Ay, sige nga Ruda. Agpilata nga Rudan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige tani, nabanuga. Kaya't kunta ginana. Ay, pakiigam mo man dato'y ginatang ko tag si Arak bihit niya. Ah, sige, dara sama, agsubli ka adagos. Dayjayan ni Lisa. Tumalang kiyaw. Dandanin agbayad. Anak agsubsubli jay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang anak nga ibayadan. Kat gayim na. Ay na, permiti talang kiyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya ka matan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat ngaming tipilak itay no panawa. Ay na, si makit nga mintitihan ko. Iso nga, paspasin siya, Alisa. Kat binayadam mo dyan, nalak. Katwan oh, day ti resibo. Impalasin ko ti resibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngam di mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya ka matan? Ag-agsa pa, sing-singer ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunambot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mat mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pangasim, agbayad ka kuman. Man umatikas ta nga gayam. Managsinger ka gayam. Imot ka gayam magayam. Ni, apay ngay akas tamat ten ti bagbagam. Kunaklakit din no ilibre mat nagidya kanyak. Han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumat lang no ada kwartak. Anya, no kasta, awan kwartam. Ngam kundi shopping ka. Katuwan na, tataan mo kat ilibre na. Anya, Ni, naiturog ko matgayam. Ni, ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Ni, haan mat nga sumungbat. Ha? Ala, awan mat tan ita di malita na. Kan, di sinapin ko idi kalman. Awan mat tan ito'y. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawan na ngagmay masa ito'y. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun nga'y. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Ngamnas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente ming agsangpot. Naumpot nga minin ti oras kan aldaw yu dito, ma'am. Kan bayadan yu matantiran tayo dito, Apay, han nga binayadan dya kaduak. Saan, ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano nga'y. Awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ilaang. Ay itay bus mi ati kasarita, ma'am. Ay, sige man nga ron. Ayan, ayati pusyo ta kasaok man. Umay ka, takuyugan ka amapan iti ayan na. pasensya no itaak lang agawid tatang. Ado nga min tinakataktakak. Madiman gaya man tirik na yung. Gapula siguro, iti pudot na ito yan ako. Isa, kasla kakapsot ka ng maulawak. Mapantayo lang ang ni ospital tatang. Masapul amataming kayo ang naimbag. Sana balita nagpakada akon iti trabaho. Aglangan nakpailaang. Ay na, wala nga ron. Sikati makaamo anak ko. Uray saan ko man, agpilit kamot ngamain. Oh, at day tadagiti lalabaan, ma'am. Oh. Ni, nag-ado nga'y data nga labaak. Ganos ka, ma'am. Takas tamad tinagsarita nyo kinibos.
Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarom ti panagnaadyo dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan, ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka ng aglaba. Agdalos ka kanong kuna ni boss. Anya matanan. Dayjay tumat nga Lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumangpat, Nora, anak ka. Bad trip. Kagurgurak da dyan nga Lisa. Impaspasubo nak. Apay, aya. Agasam. Pinanawan nak ijay nagdagusan may tinapanan me. Siyak te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta kay nalak. Imbag ata kinayat da nga ikarok. Babaan ti panaglabakan panagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga Lisa. Apay, anya tulagan nyo, aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan ata iso na nga rod ada kwarta na. Di sagot na kumamin. Kanagasam, inalanakit din dyan sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo a kwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa ah. Impabayad ko pa ilang kanya na. Adda karbangan na ang mga iti daychay. Takwarta na matgayam tinaikatang. Ha? Amu kunti ugali manak ko. Bayadam ko nam. Ngamsaan? Adda ululbud mo. Dayta ngamin kat timadikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mat. Madi ngamin tikasta nga ugali manak ko. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayem nak nga rod, di rumbang nga ilibre nak. Ngam adamat paggastusan niya tao. Saan laasika ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kaya ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababain ti kastangar aramidem anak ko. Ay, Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. napan gayam nag-swimming da Lisa. Kandagaya ka ubraan me. Nag-ado ti post da. Ada pa'y videos da. Nagraragsak da. Ha? Handa pa'y nga nag-awis. Nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamat tanan nga handak nga am mo. Kat basol mo mutlaeng. No apay ako maya kaidakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem. Kat nalabit napunuan dan. Iso nga agpanunot kan anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Kat amok nga amom ti rason. No apay akim maya kay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen amasapol nga ulit nga ibagbaga. Lisa, intan ag lunch. Ay, umunakan. Sumarunong akto, Nora. Kan may isa, awan kwartak apang ilibrikan ka. Ala, hanak mat nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Sigurado ka? On, promise. Dati man ti pag-lunch ta. Ada kwartak. Sure ka? Wan ko nakmat. Ay, friend, sorry gaya ma. No iti kalabos kat nagpalpalibre lang ti nararamit ko. Kinapudno na, mababain ak unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak, karo-karo kanyam. Naamires ko nga, bidot na gidya nga inararamit ko. Kababain na mapampanunot ko. Ish. Han gayam nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kasdi nga adalakad tayo. Ay, agyaman nakarik na kamatlaan yun, Nora. Ay nano, di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyaman tanaka amiris kamatlaangan.
Nagbalbaliwak nga rod kat inidya kon tagpalibre kadagiti katrabahwa. Gapoy ti dayta ngay naramit ko nagsublimat laang tinapinta sa linangan mi kadagiti gagayam kan kaopisinaang. Alakastan, tigayam mo, Nora. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Hello kagayam, kumusta kayo manan? Shout out iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cubs at Jano sa napudnanagan tintay patangatang ita. Ngamsakbay na, hello mampay kini Beng Garcia, Aaron Dave Pagtama di Takagayan, kani Arlene Shano. Kasi manti ko na ni Cubs at Jano, dear manang biyanang, adda kapadasa kapakakon konsensya, adang amin naramid ko pagbababawyak. Ngam tapno nalawag ti amin, rogyak tagsalaysay, idinadaan na kitinobya, ket aganatak amang ikalaysakan kwa na. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, asawa ako ni Diana. Makaas-asawa ako. Asino adayana dayta Jano? Taga-sabali nga ili nanang. Ay katyam amumpay mo't kada kami Di mi payla nakit-kita dayta anubiam asawa umaw. Sige nanang. Yawid kunto no bigat di balay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngamnay, jak kayat ti asi-asi a babae Jano. Ti kayat kaw, daytay nasinaw a babae ti asawaam. Na nasinaw kamot a lalaki. Iso atay maibagay kan katipilyam, ha? Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay oray aw-awan. Kaya't dak nga tadag iti dadakkel mo, Jano? Katuan Apay kumaasaan ngay. No asino ti kayat kaw, kayat damaten. Sapay la ko mga rod mga numaupay da kanyak, numaamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong asawaan, siyak ti masurot. Apay, isudaya ti mga sawa kat siyakmat. Ngala, agsagana ka, ta ikuyog ka iti balay may. Kayat da ka amam-am mo, nagiti dadakkel ko, Diana. Nanang, tatang, iso ni Diana, nobyak. Diana, isuda nagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras yun, nana, tata. Kastamot kun ka balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anobiyam, Janaw? Uwan tatang. Tulagan tayo kumanti kasarmi, tayo ikalay sakon ni Diana. Janaw, di kay palagdardarasunaws. Paliiwan nyo pa'y ba't nga umuna Do talaga ada kayo tinaikaray para ititunggal maysa. Tapno saan kayo amay lawlawan. Kap-kap na kanmin titunggal maysa tatang. Ay ayatek unay ni Diana. Kat ay ayatin nakmal. Ala adan samot urnong maun. Di mga sawa ka no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos ko nakmay. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Diana, balasang ka. Mabigbig na kadipay. Agwa, kasla anda nakakit kita akkada kayo, tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani agin di amo, Diana. Amok nga agin kalaang. Ngamno siya, malagip kalaunay. Am-ammo ka. Ha? Ha? Nagam-amuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw. No maamuan ni nanang mo tinapalabas tinobyam. Sigurado, adi na kayat aparakin ka, Janaw. Am-amok day nobyam. Ano, tinagbalin nga asawa na. Kan ada anak day jay. Iso ana say-saya at no sinaamon. Amumatan ti kina-strict ti inam. Pangaasiyo tatang. Diyo ko man sasawan kanina nang ti may papaniti dayta. Urayon nyo ang makapagkasar kami sayon to ibaga. Taawan to ti maramidan na. Ay!
Sana mabalin adi na maamuan. Dauray siya kadyak kayat akas kenkwana ti asawaam. Pilimut atay maikariken ka. Tay nasinaw kumamit a babae No kasta, talaga adi kay malapdan amang ibaga kanina ng itiday ta, tatang. Saan, nyanaw? Isaw, aladingitag. Sige nga raw. Naibagayaw, mapilitan akmat amang ibaga kaninanang nga eksyo tinobya. Inaklon ni Diana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no? May sakayo kadag tinagbalin a boyfriend na. Makatawan ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga mo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun dahi takin kwa na. Numamuan ni nanang dahi ta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amoy mo tan, tingin na silosa ni nanang. Ay, pangasim, di mo ibagbaga dahi ta. Aggulo lakit di dahi jay. Kan may sa, napalabasan dahi ta. Amoy ti ugali ni nanang, tatang. Uri na bayagan na pasamak. Agselos lata. Kitaan nyo man, di na tayon nga eksyo. Pag-imunan na pailaan. Iso ano diyo kaya't amamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yu kanita yana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Anya? Apay akas la maikulkuleng ka, Tinong. Anyat pampanunutam. Pampanunutek nga raw jay anak ta. Kaya't nanti mga sawa. Ay, wan nga rod. Kasla saanan abalasang Genobia na. Kasla nagan anakan. Nadlaw mo lakay. Oo nga raw. Nakadkadlaw mag. Nagdakkel jay bilbil na. Anya nga tatikinayat ni Jano iti day jay ababae. Bak nang nga ta? Diyak mo kasla saan na mapagtalkan na dya babae. Madlaw iti panagsubsubil na. Kasla andirin nanto ti anak ta. Iso nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sa baling asawaan na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na di mo ibagbaga nga imbagak Basta pagparangam asikalaang di saan ang mga yat itinubya na. Di nakiramraman wain. Anya? Naimbagkan ka tamas patsin na katyanag ta. Angam no siyak. Di nakdengdenggan na jay. Ay, ngam no talaga nga isuti kayat ng asawaan. Awan maaramidan ta lakay. Basta upayam bakit. Bareng denggan na ka. Mabuti nga main. Ang mga no andirin nanto jay anak ta. Ay, ala padasok to akasarita. Ngam no talaga akayat na dayjay ababay. Awan maaramidan ta. Napay, di yu kayat ayan ni Diana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay ababay, anak ko. Uwin nanang. Awan pa'y nakikasaran na apulos. Kaslamo namin saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapada ti pamagi ti babalasa? Kan sexy idi ni Diana. Limukmag lang amin, so akas jay. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na. Anya trabaho na aya? Nagtrabaho idi iti inuman, ngam kahera, sana waitress. Anya? Basta ay ayatak ni Diana, nanang. Kat pangaasyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobya. Jano, mabainaksan ang makikalay sa kan ka. Taapay mo. Jak mo nga mininamnama at tatang mo gayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat anya nga ron. Napalabas mo tanday ta. Ayos lang na ita, Diana. Awan problema kanya. Anya langan nga ti sangon ti taon maamuanda nga ex ko ni tatang mo. Awan mo ti makaam mo. Datayo lang kada tatang ti makaam mo iti dayta. Ken di ka matanagan, ta binilin ko ni tatang.
Adi na ibagbagay ti ure asino ti may papaniti na palabas yo. Nungay maamuan ni nanang mo. Ang nilatsawan nan ngay. Di nan tumaamuan day ta. Di ka madanagan. Basta agkasartan. Ni Angeline la kumanti inaram ni Janaw. Ubing pa'y kan napimpintas. Kan nasingpay. Natulagan ti kasardajano kun Dayana. Awanan ti maaramidan ta. Kaslag bibisin tumat iti babae na diyang anak mo. Dila nakapilimutan iti asawaan na. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga may nasa na mapagtalkan na jay a babae. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Saan ba't siguro? Madlaw mo't ngay patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y. Angam no bumaybayag. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Kita ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaar makanayaw. Ha? Kasla manggargari akanayaw ti panagrup-rupa na. Saan mo't ti kunak? Ay basta. Diyak kayat na diya para iti anak ta. Isu at tulungan nak amangupay kan kuana. Tapno sinaan nan na diya a babae. Narigat ti mailawaan bakay. Makamumutan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga rod ti kayat na. Awan maaramidan ta Nay, apay nga agim impake ka, tinong. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inak man agbakasyon. Anya, kaano amapan ka? Intun parbangaon. Anya, kaano kasarti anak ta inton bigat? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amangi marcha iti anak ta? Nagado akakabsat mo. Isuda pala ti mga sandi kanyak Basta agbakasyonak. Amo ni tatang akasarmi ita ni Diana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi na kayat ni Diana nga agbalin amanugang. Apay ka no adi na kayat. Imbaga na kaditirason nanang. Basta ko na asaan na akursunada aparakan ka. Tani Angeline ka no akalugaran tayo ti kayat na kumaaparakan ka. Day ta kadilaeng ti imbaga na arason. Wan mo tanak ko. Alang aron, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngumapay adipay laagawid dagiti partidos ni Diana anak ko. At dadapay mula dito ibalay. Asino dagiti nga uping aya, kakaanakan na. Ay, kwa, narang. Saan? Anya nga rod nga kalugaran na. Anak na. Anya, anak asasawa mo dyan, no? Ay, di nakman lukwan. Wala nang. Anak ni Diana dagiti alima. Anya, apay ngay adi mo imbaga day ta idiinyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Diana no maamuan nyo ti kadat anak na. Isu ngayon limod mi ti amin kada kayo. Anya, ay nalilaw dak. Kasanupay ama kapagsina kayo ita, kat nalpasan ti kasaryaw. Nanang. Kat, sikati mang biyag kadagiti limang anak ni Diana, sapay nagaduda. Agtinulong kami ka ni Diana, nanang. Anya ngay, di hustaw ti atap ko iday. Kung nagtumit ngamin ken ka, Norma. Jakla impagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Diana. Agin babalasang ti jaski a babae. At damot gayam limang anak na. Ay kaasimot jay anak ta. Mapasubo amang suporta iti saan namot a putot. Ay, wan nga ron Ang ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan lang agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaudanda. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta.
Amangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinaong narigatan. Aglangan ka iti trabaho mi ita Jano tama iliwak manon kan no may saal daw asaan ka makita. Sayang ti aldaw ko ano aglangan akmanen. Kan nagadon tilangan ko iti trabaho. Alamat din, aglangan kan tag-relax tamanan. Agid idatakit ding agmalmalang. Agmin na sahi tatap no makarelax ta. Oh, sige nga ron. Sikati makaam mo, Diana, my love. Apay, di ka sumrak iti trabaho ita Jano. Manual dawan adi ka simsimrak. Awanan na lang. Naikata ko ni ti trabaho. Anya, apay ngay. Ano ka nung aminan tilangan ko? Apay nga may ngagkaralangan ka. Saysayangam ti trabaho. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawa ma. Bayam ani Diana ti agtrabaho, ta iso ti ado ti anak na. Si kakat ti bang biyag kadagiti limang anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit di nanang. Pumulo dak. Pangalaak ngay, awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mat ni tatang iti tricycle. Wan, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Isaw ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan laanam na minsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak Janaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amoy mo it nga awanan trabaho. Katnay, aginrol man ang naging apo ko yaw. Apo ko asasawang ba? Saan may nga apo ko nagijay? Saan mo ta nagtaod ka nagijay nga anak na? Ibaga may asawa, ta sa pulon na ti amma nagijay anak na. Ta dumawat iti suporta kadakwada. Awanan nagiti amma ti anak na. Tamanipod impas ngay na ida. Nagpukaw da ka no, nakaslasok. Kan saan na ka no ngamin na sigurado no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumat ngamin nagpampanunaw. Anya ngay. Di mapasubukan amang suporta iti saan mo aputaw. Datayukit din ti mang suporta iti saan tayo mat akadaraan. Di kayo mat agsaw iti kastaa, ta di yo amaw. Amang ano da kayo ti may nga ama nagiti anak ni Diana. Agulima ka man. Saan man mo't at tila sasawam, Janaw? Tilalaw-lawat ang mic. Inton adda makanggagkad ka. Kan may sa awan kinapudno dahi tang ibagbagam. Di yung may bagatatang. Tamay sa kayukat nga rod nga ex ni Diana. Ijag trabaho pa iji inuman. Isa amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agi bulgarak iti palimag. Mabit lang nga rod ta, mang tudak. Ay, ure, di ako nagtrabaho bakit? Tadamat ni tatang financer tayo. Amangan no mauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayo ngay no kasta? Saan? Taami nakidawag ka ni tatang kat itid na. Di mo makita aya, akanayon ti pa nag-overtime na. Tapno adalang maitid na kanya kakwarta. Mabutang ngamin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yo. Sigurado nga agungat na dyan, kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sabali a papanan ni tatang, tanin na nang tinalawat ti dagana. Ay kat kaasimat di amama. Maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwan idi. Iso nga adayo tirik nakken kwa na bakit. Ibagata kada Janaw ta lumasindan iti pagnaidan bakit. Siyak mo't ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo't jay anak ka kanyak. Jay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na, dagiti anak na. Naimbag no manugot ni Janaw. Jakpat siya na masinaan na di asawa na. Madanaganak nga raw. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasinda. Madlaw ngamin akayang kayaan na di anak ta kag. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan. Basta lumaasin da kuman. Apay pilitin da kami alumasin tatang.
Mabuting kayo nga da maibulgar kaninanang. Ha? Anya ang maibulgar asasawumot dyan, oh. Tangay papanawan na kami ni tatang diti balay. Panawan nga rodan tapno ibagak ti agpaiso kada kayo. Pasensya kayong tatang. Jak ko man ibaga na ito'y kaninanang. Ngam pilitin dakmat ngamin. Janaw. Jak itulok ada kami ti mapaksyat iti balay. Iso nga ibaga akong ti agpaiso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw diti balay. Anyat ibagbagayo, di kay maawatan. Nanang, kinapuno na chicks ni tatang ni Diana, idi saan kami pa'y anagayan ayat. Ha? Inlimod na ti panag-chicks na. Impod no ni Diana ti amin kanyak. Awan inlimod na. Anya? Pudno ka di timbaga ti anak tatino. Pakawanan na kumanorma bakit. Uway, pudnaw. Napalabasan na ita. Makatawan laeng anagayan ayat kami. Unyo? Sige, panawan kayon. Makamo kayon ngagsarita. Sigurado, adda mapapanaw no madamdama diti balay, Diana. Kaasimot ti amam ano papanawan dan, Jano. Gungkuna na Iso ti imo na amang papapanaw kada tayo diti balay. O di, imbaga kon ti amin kaninanang, tapno iso ti papanawan dan. Jano, Pinanawak ida iji salas ngagsarsarita. Kasta unay apong tot ni nanang itinamuan na. Janaw, umay ka! Ni nanang mau agad atake! ha? Ala, matatake ka no ni Nanang. Sus, umay ka bagat! Mapantay ti ayanda! Apay nga yakastamot ng tinagtungpalan niyo. Nagatake ti ilam gapo iti imbagam Janaw. No apay mat ngamin at ila imbagbagam kan kuana. Kat agpay sumat amin nagiti imbagak tatang. Uy, hangam di mo pinanon o ti mabalin nga ibu nga ti inaramid mo. Sorry nanang, basol ko ti amin. No jak ko may imbagbaga ti may papaniti naramid ni tatang. Saan ko maakasto ti nagtungpalan niyo? Nasaysay at no lumasin kayo ni ti pagnaidan Janaw. Tano diyo patganti kayat kaw. Saklangan ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo ta diyo panawan ni nanang. Kasimait. Wala. Da kami ti umadayo. Kat agsapulak manan iti trabahok. Pasensya kay lakuman kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala, bye-bye amon na ita. Ta aklo nagmait, nga damat nagbasulak iti inam. Banag, apagbabawiak. Ta nagilimudak ken kuana. Iso nga inkarik iti bagay, ajak bye-bye an ni nanang mau. Ket sapay la kuma, ta agimbag metla adagos ni nanang mau. Tunggal makitak ti kasasaad ti nakaslagap sutak, gaputa makonsensya. Nakulapan ngamin ti panunot ko, iso atilay nararamid ko ng gapuan ti panakatake na. Iso nga ita ikagkagumaak ti mangsulnit iti nagkurangak kadagiti dadakkel ko, kat kaasin na nakastragak manan iti trabaho. Kat kanayon ko matapurwakan dagiti dadakkel ko. Tapno makatulong akmet kadakwada. Aging gaitawang pailangan nakmi ti asawak, iso dagiti latansyon man ko timbilang ko nga anak ko. Alakastan, tigayim mo, Jano. Alagagayam ditan ti nagpatingkaan, ti pakasaritan ti may sakabsat, ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal misa. Hello kada kayo amin. Anti manan ni manang yu abyanang. Amang kabkablaaw kada kayo iti naragsak nga oras yu amin nga wan labas. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat ansing sana pudno nagan tintay idarama itangam sakbay na hello mampay kini Kabsat Lolit at Ting Joan Rovilius kini Joy Ann Calado.
Kasi man di ko na ni kabsat ansing. Dear man ang biyanang, may sa kabalo, at damat kakabsat ko agpada abaak. Da kami atalo ti pagtarayan dahito ngay padramak ken ka akapadasan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Unay matanti kasto masangputan dito'y balay. Nakarugrugate, nakawarwara, kaslawan mo't agigyan dito'y. Pasensya kayo, nanang. Nanay, busy tayo anak kayo. Jack, masangot agdalos. Busy ka ngagbartag. Ay na, awampay serbim ngagnana dito'y balay, RJ. Di mo mo't dalusan. Unay ka ni nanang na ya. Di kay kali akong old. Kwarta yung mga kayo din, nanang. Awang kwarta. Diyak pa namin nagsweldo. Magraraman ka mga sweldo. Kadi ka magtrab-trabaho. Ay. Uwang gaya man niya. Nalipat ang istamba gayang. Kunak mga opisina ak nana. Basta agawid masangputan ka na bartag. Psst. Di kaya akong tama dadal ta pintas yun na. Alan kwarta yung mga hindi. Ay na, awang kwartak. Anda, wag pimpinsyon kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kaya't mo ti madan iti kwarta. Ay na, kasta ka na yun ti aramid ti kabsat ko nanang. Kanayon ngagbarteg. Kaslawan nagnana DJ balay, tanakarugrugi mo. Kaslawan tao nga gigyan. Kasano, kajay la agbarbar ti aramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos ang busy akmat. Babasit pa'y ngamin dagiti anak ko. Kan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, day tangamin ka, tanagtatangkan ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo, ngamsadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas ka dagiti daduma kakasinsin yaw. Awan nga rod nanang. Ngamanyangay, adda ditan. Awateklatan at igasat ko. Uray kumanubak nang magtinakyasawaam ngam saan mo. Napubpobre pa'y ngam datao. Kasanungay alumong aw kayo no kasta. Nanang, Gusto nga may nantiwalong anak yaw. Na kayo malang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ang anseng. Nakabakasyon ka manggaya man. Wen ang unayan nagadumo talablaba amon. Ay, wan nga raw da. Agam alusak Takababain mo no jak agunay dito'y balay ti kanakantay Makikabalayak laeng dito'y. Wen angam grabe mo't dayta. Nagadu talalabaam. Dua abantay mutan. Pati nga min up ken ulas kas kada kortina di tamanang. Inakas da mo amay. Iso akabilitan alabaak Ken sa nabalay tada mo washing machine. Ay na, narigat latat aggaw-gaw. Tanadagsan dagita. Apay, manot isuswildudakan kaaya ka ba, guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwana. Ken libre ti kanal. Mauray man libre amin. Rumbang kumamot as wilduan da ka Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasan. Alilaan da ka malaw na yan. Ay, ayos laeng manang. Napigsa akpay mga agtrabaho. Ay pumanaw ka dito yan, tao may ka nagnaad ije balay. Apay, di kan agsubli ije syudad manang. Sanag, ipaabang kun je balay may ije syudad. Dito yan probinsya ti pagnadak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay, nasayat nga rod manang. Umay kag na di je balay na, pumanaw ka dito yan, remeng. Berteng! Apay, akin iret di tabumpunagam. Ay, nagawit ka mo't gaya manang. I-rate din sang sibiyaw. Ibilad ko kanaw. Kanaw asimangpot ka. Hindi namin sa nakalman. Manungay mo, titangdan mo ngagbumbunag iti irek. Awan manang, ta libre mo ti panagnaed ko di balay da. Na, apay,
Tay kalkalapaw mo ngamin ngay. Ay na, nawas out, hindi nagbagyaw manang. Kunak atari maanag ng inyo permit ni Insan Sibyo ti balay na. Isa nakipagnaida kun akad ako ada. Kahit di da ka suswilduan. Saan na masabol, manang ta limbrimot ti kanak di balay da. Nalabos mo dagita tattao. Ikanda ka kumalatamot iti kwartam a. Ikandak mo tay, ti pagmeriendak no duma, paghalo-halo kas day. Ay pumanaw ka ni Jebalay da. Tau may ka nagna di Jebalay. Ha? Alilaan da kayo mo't unay. Nakakaasi kayo mo't akakabsat ko. Itatada kayon diti balay berteng, kanremeng. Saan kayon ngagbalin ang nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayaw. Ahiwan amanang, agyamang kami tanda ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayo nga kakabsat. Kawan na. Basta no niya ti matrabaho dito, agtitinulong tayaw. Kano damakan, saan abanat-abanat. Suruan tayaw, taginaw, tasaan tayo mabaknang. Wala manang. Sa anak mo't anarawot. No, ada may sa kilo alitson, umdasan kanyak dahi ta. Ay na, dayta may sa kilo alitson, masida tayo dayta itidwang aldaw. Ay, Ah. pasensya kan amanang. Tangay si ka tinakaadal, kan agpinpensyon ka. Anong sanda kami apakanan Wan problema dita. Basta agkikinawatan tayo akanayon. Dito yan ti pangikan nyo kadagita babaros. Ipaigid nyo kay dito, ya. Nay, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan simentaw. Wan, taday paramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramid. Datayon ti mga ramid tapno menos gastos. Isupay ti panangdan tayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Iso datayon ti mga ramid iti daytoy. Agpatulong tayo magkiditi anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman ng aldawan na sana nagawa awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramidin tayo ayan nanang. Agparami daki ti talo a pansyon dito asidag ti balay. Anya, pangusuran niyo iti talopan chong. Kapangidulinam to kada kami agkakapsat Sa gagaysa kami iti pansyon. Anya, ay, agkabaw kay samet ti nanang. Di kay pala natay, agpaparamid kayo ni tikasta. Kahit anyat kayat mau. Uraya mamatay kamay sa kagparamid. Adang arod kwarta mapagparamid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay, iba't tiyandak iti kwarta Ay saanan? Patpatsam to kak. Sigurado mo't lapag bartag mo ti maitid kan ka kwarta. Apay atalungan. Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kami. Kasi mo dagiti baak kakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di siyaklaan. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mo iti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na ya. Kas lama idaras ti ipapatay no kasta. Da kayo lang Kadakan ka di mo kayat. Di ka kagyaman ta dalibre pa kay dulinam. Siyak ti aggastos. Diyan nga rin kaya't. Di da man iramaraman iti dahi taranang. Kan ada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka. Ang damat sementeryo apakay dulinan yun umatay kayo nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kan jak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat ditoy, taga-abay kami agkakabsat. Sa bagay, adumat tanti agpapaaramid iti kasta. Nang runa dito'y lugar tayo. Kawan na, kastanti uso ditoy. Wan, ngam sa dala agaramid iti pansyon no natayon di tao. Ngamda kayo, sibibiyag kayo pa'y laang. Ngam nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa no niya ti itsura ti pansyon ko. May bagak ti design akayat ko. Kastati kang hato na manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dekan. Kasano nga ti kaadayo na manang. Ay di mo una ya dayo Pag-aabayam, tapno agahabay tayo to. Siyak dito akin igad. Jak kaya ti maiting nga. Takasla jak makaangas no kwa. Awan tumot anges tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya.
Hanggang basta. Diyak kaya di tatanga. Si kantulat taditaan, talalaki ka, Berteng. Awan di adim ija balayaw, Lerma. Awam ba't nanang? Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road. Makalawas na dinagaw-awid. Makapadanag mo da dya tao. No siyak, nairwama ko nanang. Adan to pa'y tayo dandan ni makabulan san to agawin. Sursura na amin nga inuman. Unay mo da dya taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray kumano'y baganan o sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ila ko na mga min ti cellphone na. Wen nga rod Kanayon nga'y gatangak. Kanayon na mga ilakaw. Isa jaking gatgatangan nun Ay, di pa'y lang amin mga asawa, bareng ang talnan. Asino mati mangayat kan kwa na ngay no kasjay mataramid na. Sa bagay matkit di Ala, sumangpet tulat tananang. Di kay unay ang pampanuno, tapno di kay ma-stress. Adala siguro day jay, ti balay ti barkada na. Nakasaganan ti pa kay dulinan tayo nga ang kakabsat inton matay tayaw kabagis berteng. Wala ka ba, guys? Medyo dakkel mo tinagastos ni kabsat ta para ti dayjay. Nagdadakkel mo namin nagidya pa kaidolinan tayon ta. Kasta mga minti kaya ni Manang Anseng, tapno saan na kano ang mabandakan. Wala. Iso mo tinagastos, di iso ti masuraw. Naimbaglaangan tasaan nagbaliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na maalat tapi man ti agbalin ang masakbayan ta. Masyang ka na ta, tagpadatamot ngamin nga awan asawa na. Wen nga ron Di na mga min sinublian dyan nobyo ka nagabrod. Iday, inururay ko pa'y mga ron iti manuatawan. Nadamag kulatan ang asawa gaya man iti sabaalay. Malipod matinukulak ti kakaiso na anubiak. Diya akong nagaram iti sa balay. Mabuti nga ako na malukaw. Nalakaay at mapasakitan. Nagriga. Ay, huwag nga ron ka bagis. Pagpadata nga imbate, dagiti kaayan ayat na. Ay, nagadaw akarkarina. Ngam awa maoray maisa at tinungpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwaak manan. Lipatan mo tinapalabas. Nabayagan dayday. Bakit kang lakaitan? Isa pasat lang ang tinapalabas na kita. Wun matkit di naipalagip lang amin. Diyak magawidan ti ang luha. Ay na, Janak kaya. Di manang. Apa nga ta? Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta. Ayat sagsagitan manang. Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya. Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may manang. Dinangranda ka na. May tabunan ni RJ inton bigat, Berteng, Rimeng. Wan nga ron manang. Diyak kaya't amaya dayo ti pakaidulinan da anak ko. Isa makipagpakaasi akada kayo Itad tayon ti may sa pansyon ken ni RJ. Ay, katuan naman na. Sana problema na ita. Anya titid ko. Jay kukwam Berteng, wano jay kukwam Rimeng. Ay kumporme manang. Wain, kompormilatan. Tano asino ti umunan to amatay kada tayaw, kompormin tumad ti pakaidulinan na. Nalang road. Pasensya kayon Diyak mga minamnamaan nga umuna ti anak ko amatay. Wan nga rod biglaan ti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti arak. Ritaw, taray. Naibusan tin inuman ta. Taray. Nabartekan pare Berteng. Agawig ka din. Itulog ka ni Jabalayo. Madam na mapa. Adi sa takid di may balay. Kahiso na nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan ta adaw at away. Ita akala kami na nag-aawid ka. Ang sa takid na bayan ni panagin ni istoryara.
ituloy tanto tagin istorya. Enton, saan ka mabarte, pare? Na, amaw, sasawag. Nora ng parte ka, ritaw. Alangin rin, ang siyata. Nay, nabartag ka mabirteng. Apa yan? Anyat nagbartag ka? Pasensya manang. Nagsabat kami kanirito abarkada. Nagsat kami basita. Ay, nalahing kag palusan. Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas! Rimeng, napanan ni Berteng. Awang manan dito'y balayan. Ay na, manang. Manipod simbang pa ni Rito abarkada na saanan ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman di nagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numan ng ngay. Ay ka mapanmanan sumukmon iti arak ah. Ay na, una yun day tao. Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa man ng tisigod nga ramid na. Lakit di ah. Sama lang nagbalbalew, edi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itata nagsublen, rugyan naman ang tagbalin nga Berteng, kastam kadilatan. Inaldaw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. Sa labali manang. Adamat na nakasanga na pakaintulinak. Adamat pansur kaon. Ay na, saan pa asigurado na dako kami jay. Tadudwa lang ang tinabati a pansyon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado tayo may sa pakaintulinak. Sarda nga mong tagbartak, Berteng. Laklakayan ka lang arudan, naginom-inom ka pailaan. Abay, pangal-alami ti kwartam paray. Nagadwa ka na yung ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko na kitigitan, pare. Yung magibate ang iti pagpaaramid ko, iti pansyon ko. Ha, lukas na tuladang mo't ikapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kidi atigas niya, pare. At least, saan to ngagproblema ti mapanawam a pamilyam. Wan mat ka diya. Alam, agpautang ka man paray. Ay, sorry, pare. Ngam, yak agpapautang iti awan collateral na. Uray lugan, wano daga no iso. Ha? Eh, awan ba't daga kan lugan ka? Alam, at nailakok kan ka paray. Ah, anya nga dito nga ilakaw, pare. May bagang orasyon na naansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Nataki na na. Ala, ako makipagladingit ak. Nagyaman na na. Pagdangamin nasa unitatang kada kami nga anak na. Nagatang ng kanutay may sa apansyon dito asidag ti balayaw. Ha? Nay, awang may laklako kang kuana. Ni Tata Berting kano tinangila ko na na. At nakasurata na nagpinirmanda. Anya? Ay, ladingitak barok ngam sana ni Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw. Tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad na mayaw. Ay, pasensyakan, barok, Unay kamutkan, Berteng. Anyad na pampanunod mo, takas na teraramidan. Sorry, manang. Laklakayan ka dag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kay laklakon tapansyong mau. Sorry, manang. Gapoy ti kasta ngay naramid mau. Jak ito dan may sakang ka. Kukwami lang ka ni Remeng. Ha? Apay na Dayta ti ganabam. Di ka ngami nagpampanunot. Makamu ka maangag parami di ti pa kay dulinam tao. Ay na, manang anseng, ni Berting nga kabsat ta. Nakasalungay nga yan. Apay! Isumot la, Jack Marieng.
Di magaya magang-angasan. Tinasayat, itaray tayo sa ospital. Parang may spalpay ti kabsat ta. Natayan ti kabsat ta, manang. Naatake ka na, oh. Kasbala ka ni pari rito, ti impatay na. Ay na, berte nga yan. Una yan, taimbati na kami, mata nakakabsab mo. Sorry, no nasermonan kay ti kalabas. Sorry, kabsat ko. Kasanungay, manang. Ipausar mo mala ka ni tay may sa apansyon. Kunang mga awang kukwa na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imon unamatan. Kahit tinabati ngay. Asino ngay ti mangusar? Ay ka, no asino ti umuna kadata di isaw ti mangusar ading ko. Kanya, kaasi nga ron tay mabati amanang. Awan to ti pakaydulinan na. Saan natamad siguro abay-bayan ni Lermang anak ko? Dagiti nanduma pa akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa santa maiduli na nasayaan. Kabagis! Katita bakante pay laeng tinabati a pansyon a pinaaramid ko. Kat no asino ti umuna ka na kami ti kabsat ko, iso ti pakaydulinan na. Ngam kaasi ti Diyos, napiksa kami pay matlaang hagkabsat. Kat ti pagyamana kiti apo, awan sakit mi. No adaman marik nami iti bagimi, gagangay la sakit ti saka, sikat kan basit a panateng. Kat no yat atidog pa ti Diyos ti panagbiag mi, pagyamanak launay dayta. Alakastan, tuy gayam mo, ansing. Ala gagayam, di tamanan, tinagpatinggan ti sabali manan nakapadasan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagninay, titunggal maysa.